gamsulang alam sa TMC, itel mo mesri ilang weekend report. Nga klika anisa, itel weekend report, the updater sa nga morning il admin weekend. Friday mo sa bagong. Melado mo ra Friday, November 8, 2019, nga sila fundraiser for Director Ismail Acon, Director NEA. Pagdala President, mga Vice President, matiraka Rokol Bulis, malangit, adalbong, maswir, ang kakidalit Director Ismail, milsa sa batal milil. Correct, to sisilsil sa Friday, rakap sa singay, comment. O sisilsil sa Friday, morning night market, Ermul Park, Thimerton Night Market, November Golden Memories. So mong ang malbuto ako ra otru el kla makal morning loy maalitak matigal mo mitak ra sige el Friday ang aning Tamara Frederick Masilver yar momoloy ga arangal karangarar da maskida traditional dance madira ka contemporary nga nga dira kag tool group sul maskida contemporary nga nga alley dancers material freshmen or pala high school bol Sunday nguk mo nga tigan nga ka Airs to Our Oceans tigan mo maro ako mira ang urang arangarar lamu ra 8 o'clock ra tutaw mo 3 o'clock ra afternoon sa amin mo at so mi guk mo along sertil mo ra ko mi dito sisil Sunday ngaring tirkal aldabe al soldado ramrigel mo celebrate ra Veterans Day ra Sunday morning ra Corside tra mo ra 10 o'clock ra tutaw mo kopsingay at nga barbecue matamal welcome tirkal other bela mlara mga military mo lapteter family sector makmayo other abalun so mil mong emitter tira sa mil mong mako mystery tira kagit el soldado esel mal sin certegi del Veterans Day amo Monday November 11 2019 elakadok more announcements announcement ra amo ortegi del Friday November 8 sele modera ospe a plastic el tutu rega rogul stawang rapelubelaw ban on plastic bags will go into effect the day of the season on your announcement tangan tele basic conversational Mandarin course el offering year adra gagidele Palo Community College obviously continuing education amru alto bataringi mela tayid Friday last day el register el mosab mela tayid el course lamu ora November 11 el December 18 so mi ako makay el sodel ako mo the one more 488-6223 mamut the one announcement alto bataringi adara PPUC Palo Public Utilities Corporation kasi nga sewer overflow ra icebox park mong atakalu lengtel igale sesingela yot makflungela ul maldo mong namo overflow a sewer odala avoid even more say and the local announcement ra PPUC because ra tigidel sesingela yot tamaul tel bad weather and make sure kung set up limi atento mawakarakar mga naman takal mo lotil ablay mang madadengki hindi na kal asaben nga yate elele eng madadengki lang amo ko lakarakar lotil adengi besi tengi basirang nga melakad ko kumura isala maasang al weekend na Friday November 8 eng mo nga niya kamalvila la manik sa kumangay ete mo nang hiram dalay hiram nila Gloria mo mirege mo matakrang esar sabadong eng kamalvila la di raaw susuko karada la ngiraw luy ete mo nang hiram ngarar darabli la deligat Gibson kanay raw limang Sunday eng ngarngiya o mga duludod raka warungi ng asang engkam los meram rigel
mang tiral adala mo kaldi probably la Kyoko solang ang ngayon namin yun lamu ra 11 na 2000 mo kapsingay melang kara din na ikikit ya announcement yes kum al weekend yes kum mang computer lureng sa timlak announcement na kara sa ruday ma next week ang man sa mamilam ko kami next week ang sa mamilam ko ang May TMC الثاني ورني 488 8987 دي هو ايش السنة نقول لهم ورني الاكتيفيتي ايفنت را ويكند من سمعهم اللي تقدر عن next weekend قمر مسؤولة